Председатель Совета фонда Эрдан Помощь Эльдар Байзитов, президент фонда Ильгам Исмагилов. Алхамдулиллахи Раббил Алямин, ассалату вассаляму аля расулихи Мухаммаду ва аля алихи аскаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Hürmetli туганнар, hürmetli достар, конаклар. Я рад приветствовать в нашем шатре нашего фонда всех наших гостей, многие те, кто работает в средствах массовой информации. Мы лично со многими знакомы и очень тепло относимся друг к другу, поэтому очень рад видеть в нашем шатре. И хотелось бы сказать вначале огромное спасибо за ваш труд, то, что вы делаете во благо общества. Ведь многие вещи, которые происходят в нашем пространстве, именно благодаря вам они являются достоянием общественности. Dalada quyosh chiqar, quyoshni salamlikin, sovmi quyosh sunmas ushaq. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu Aşkışı iman bergen, suyukli tuğan tilim, o'z tilimda salom yo'llayim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu ko'karab o'ssin, qirlarda sening igin, ikmak tutib salom yo'llayim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu Aşık bəxit işiklərin, bəxitli bulasın hər kim. Ey qardaşlar, milletdaşlar, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Нашла кирен елга бардым, вот 40 ел мага шутра. Алмасы шундай матур жыдым, кайттым, тәмсез. Өзім матур, уйдым, исе тәмле чыкты. Менә мондай шигырь туды сөйләйм. 40 елма 40 җимеш. Исе тәмле, тәме тәмсез. Ул бит үскән кашып ярда салкын җилләр үткән исеп 40 елма 40 җимеш. Үзе матур, тәме тәмсез, бик күпләргә ул кирәксез. Үздем дә мин 40 җимеш. Үзе матур, исе тәмле. Сөендердім, сен кереклі, көңіліме нұр үстелді. Рәхмет.